Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwica abaturage gikoresheje drone, ndetse kuri ubu umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukaba wasohoye itangazo ry'uburakari. Mu gihe kandi ku rundi ruhande abarimo ingabo z'u Burundi FDLR ndetse n'abacanshuro b'abazungu batangiye koherezwa ku bwinshi mu misozi miremire. Aya n'amakuru rero tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe muri aya makuru ndetse n'ibiganiro, nta kindi usabwa gukora uretse aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu hano kuri Monde Stone TV. Reka n'abatindiye rero dutangirane n'iyi nkuru ivuga ko muri Uvira ryari ijoro ry'ubwoba, aho ndetse abaturage bumvaga ibiturika. Mu ijoro ryakeye abaturage bo mu mujyi wa Uvira bakanguwe n'urusaku rw'ibiturika n'amasasu menshi yarashwe mu buryo budasobanutse. Ibintu byateye ubwoba n'impagarara mu baturage byongera umwuka mubi umaze igihe wigaragaza muri uyu mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aturuka muri aka gace avuga ko ayo masasu yarashwe n'abarwanyi ba Wazalendo ahanini mu gace ka karitsiye ya Kasenga, nk'uko byemejwe n'abaturage bahatuye baganiriye n'itangazamakuru. Abo baturage bavuga ko kurasa ayo masasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo kubahungabanya ndetse no kuborohereza gusahurwa ibyabo, ibikorwa bavuga ko bimaze igihe bigaragara no mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 17 muri uku kwezi kwa mbere, ugasigira umwanya wa Wazalendo FDLR n'ingabo za leta FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanya ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenywa ry'imitungo y'abaturage. By'umwihariko haravuga isenywa ry'amazu n'amatorero y'abanyamurenge, harimo n'iyangizwa ry'urusengero. Ibintu byafashwe nk'igikorwa gikomeye gishingiye ku rwango no gutoteza amatsinda amwe y'abaturage. Amakuru akusanyijwe kugeza ubu ngubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano zatangira kugaragara muri Uvira. Muri iri joro ryakeye rishyira kuri iki cyumweru haravuga ko undi muntu umwe yishwe mu gihe cy'ayo masasu yarashwe hirya no hino. Byongeye kandi abantu 60 bavugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abafunzwe nabo bavuga ko ari benshi cyane nubwo imibare yabo itaratangazwa ku mugaragaro. Abaturage benshi bo mu nkengero za Uvira baragaragaza akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri bo batangaza ko mu gihe AFC M23 yagenzuraga uyu mujyi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 hari amahoro ugereranyije kandi ko nta bwicanyi bwagaragaye. Umwe muri aba baturage yagize ati, "Munyamakuru, tubwirire AFC M23 igaruke muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo, FDLR na FARDC barimo kudutsemba burundu." Undi yakomeje agira ati, "M23 abaturage barayibonamo icyizere. Izo ngabo za Kongo n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi ndetse n'abahungabanya amahoro." Ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gushyira imbere umutekano w'abaturage nk'ishingiro ry'ibikorwa byose bya gisirikare n'ubuyobozi. Mu gihe hataraboneka igisubizo gihamye, abaturage ba Uvira bakaba bakomeje kubaho mu bwoba, bategereje ejo hazaza hatuje kandi hizewe, ariko hakiri kure kugerwaho.
Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwibasira abaturage b'abasivile ndetse no gukomeza kudaha agaciro ubuzima bw'ikiremwa muntu. Mu butumwa yanyujije kuri X kuri iki cyumweru, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yongeye gutanga abagabo ku muryango mpuzamahanga, aho yagize ati ubutegetsi bw'i Kinshasa bukomeje ubudahwema mu gukurikiza politike y'urugomo, ubuhumyi rukorerwa abaturage b'abasivile, gusenya imitungo yabo mu gihe umuryango mpuzamahanga ucecetse. Yakomeje agira ati ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki 24 Mutarama, nyuma ya saa sita, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zagabye igitero cy'indege zitagira abapilote muri santere ya Minzenze, bituma abaturage benshi b'inzirakarengane bahasiga ubuzima. Mu guhangana n'ibi byaha, ihuriro AFC M23 rivuga ko ritanga abagabo umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ku gukomeza kurenga nkana ku ihagarikwa ry'imirwano kwa Kinshasa ndetse no kutubahiriza ubuzima bw'abantu ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ku rundi ruhande kandi, abarimo ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse hakaba harimo n'abacancuro, bakaba batangiye koherezwa ku bwinshi mu misozi miremire. Umutwe wa MLDP twirwaneho watanze impuruza ku bitera ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gutegura kugaba ku baturage bo mu gice cy'imisozi miremire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuhuzabikorwa w'uyu mutwe Colonel Kamasa Ndakize yatangaje ko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara ukwiyongera gukabije kandi guteje inkeke kw'ibikorwa bya gisirikare bigaragara ko bibangamiye abaturage bo mu misozi miremire ya Fizi, Itombwe ndetse na Uvira. Yavuze ko umugambi wo kugaba ibitero kuri bariya baturage ugaragarira mu kohereza ku bwinshi imitwe y'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo, FDL ndetse n'abacancuro b'abazungu. Aho yunzemo agira ati intego yabo ni ugutera abasivile b'abanyamurenge bo mu Minembwe no mu nkengero zaho mu rwego rwo kubirukana ku butaka bwabo bagamije kubwiyitirira ku ngufu. Colonel Kamasa mu itangazo yasohoye yavuze ko twirwaneho ifite amakuru yizewe y'uko ingabo z'u Burundi zamaze koherezwa mu gace ka Mutambara muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko ahitwa Kicura, Itota ndetse na Kananda, aho izi ngabo ziri gutegura ibitero bihuriweho na FARDC ku banyamurenge batuye muri Minembwe. Yavuze ko uko kohereza izo ngabo biteje icyago gishobora kongera kuba abasivile b'abanyamurenge ndetse kuri mu mugambi mugari wo kubakura ku butaka bwabo mu gihe cya burundu. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikaba ryongeye koherezwa ku misozi miremire nyuma y'uko AFC M23 ivanye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira, ibyagombaga gukurikirwa no kohereza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho muri uriya mujyi. Twirwaneho ivuga ko ikibabaje iyo ngingo ntiyubahirijwe, bituma habaho icyuho cy'umutekano cyahise gikoreshwa n'imitwe ya Wazalendo na FARDC kimwe n'imitwe y'ingabo z'u Burundi zinjiye muri Uvira zinyuze ku mupaka wa Gatumba, ziyoberanyije zambaye impuzankano ya Kongo mu rwego rwo guhisha uruhare rwazo ruziguye mu byaha bikorerwa abanyamurenge. Ingabo zo ku ruhande rwa leta rwasubiye mu misozi miremire mu gihe kuwa kane ku itariki 23 zari zagabye ibitero mu duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje za drone z'intambara, bigakomeretsa abaturage 4 bo mu mudugudu wa Mikenke. Ni ibitero twirwaneho yagaragaje nk'ibigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, aho uyu mutwe kandi wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga ku kuba ukomeje kutagira icyo ukora kwiraswa ry'abaturage rikomeje gukorwa na leta y'i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura. Kuri ubu rero abenshi ndetse n'abasesenguzi mu bya politike bakaba babona ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ushobora kuba ugiye gusubira kubohora cyangwa se guhagarika ubu bwicanyi mu bice bitandukanye harimo na Uvira uyu mutwe wari uherutse kwivanamo, aho babona ko urugamba rushobora kuba rugiye kurushaho gukomera cyane kuruta uko byabanje.
Aya ni amakuru rero tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5, tubakurikiranira tubagezaho hano kuri Monde Stone TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo bikajya bituma ubasha kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5 hano kuri Monde Stone TV.